Nasabak makokoy tanri sapa tau biasay calay tumatuan na nainapa na salay. Bahkan engkau naeway mapangiwat tumatuan na niya naeway mapangadilan tumatuan na. Anak pagaha, adoraka ngepaha, tojo paha, petap pahatin na, ripangajari teneng kalinga. Neng kalinga si natasi ten napigaw si tanran na anak cilaka. Maka di pungalatala ajak lalu masomparilan na pungalatala nania padece korito duay pajajamu narek kumatoa ni salah sedin na yare gaya dua ajak lalu mupudangi ada ajak lalu mugerra-gerai nesir ko pudangi ada malebi makoni ro pungalatala maka deki bawang temaka dosata naonco pasia narek ko digerra-gerai resengi tomatoa maka nabita ridallahu fi ridal walidain sutillahu fi sutil walidain ridona pungala ta'ala tak gatungi ririona to duay pajajatta gelinna to duay pajajatta termasuk to itu gelinna pungala ta'ala lauridi taingara moga an rasa-rasanna indota riwutuna natamputa 9 bulan si mata mangidengi kasih masalah jokana andrena temasipa inunna temasau dekana kinrona temanyameng rigaungkana si mata tampuki na napaki na jajiyang nasabaan rasa-rasa papinidinna lapong indota temakada aso temakada wuni yang penting untuk naperhatikan ni anakna temakada aso temakada wuni yang penting mandri anakna temakada aso temakawani yang penting susu ya anakna tapi maga ni pak tojo patinna anak makurang ngajar itu batuanna neng kalinga riole de neng kalinga de na bali maga ni sesana pak toduai pajajatta na rekomelo kina cajadian antara rumah sakit dan dia kubur yang penting melo na pasalama anakna maga ni sesana indota na rekomelo ikasi na pasu mita ki mesu mita tajan rilebot na yelino. Wahai ibundaku yang tercinta, panjangkan umurnya ya Allah. Oh Indo, kiadam pengingi kasih iewi anakta. Togen di rumah kokoy malopo. Wisangi aleku kasih, tapi uharap Indo. Degaga wedding masalama, degaga wedding urapya salamakeng sang adinna Indo. Tuduai pajajatta insyaallah dengan pariladuanna. Idi nasalai ni rasanya tomatoa. Maka dimun ripurata mas sempajang ripuadanni Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Nasaba namo maga bateta sempajangi namo maga bateta tahajjuta nekia madosa kiro toduai pajajatta jangan harap akan mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka si boleh-bolehna sebelum mesuki cinampu ya rega mangol ki maturi bolata illau bawan ni jarinna tomatotta na insyaallah dia keluar dampeng mudah-mudahan engka manengi na dampengi pungalatala sininna dosa-dosata.